pego ya dinyakišišo tša ka pejana ye lokollotšego ke bolaodi ba boto ya khamphani ya Great North ka ngwaga wa 2020 e bontšha gore go bile le mabošaedi a tshepedišo ya mašeleng go diphenšene tša bašomi. Bolaodi ba khamphani bo dumetše gore ga se ba lefela mašeleng a diphenšene go sekhwama ka ge be ba šomiša mašeleng a go ditshepedišo tša letšatši ka tšatši tša khamphani. O mongwe wa bašomi o amegilego o re go se lefelwe mašeleng a gagwe a diphenšene go amile gampe lephelo la gagwe. E re affectile kudu ntwe basadi ba bantši ka se sebaka ga ba sana banna ba tlhokofaletse ke banna ba bolane ke di-stress le rena re ebjale nako e nngwe le nngwe re ka botoka. Mokgatlo o sego wa mmušo o phapilego mokgoši malebana le tshepedišo mpe ya diphenšene tša bašomi gore go diega go lokollwa ga pego ya mafelelo ya dinyakišišo go tloga go bontšha gore go na le seo mmušo o lekago go se fihla. The mere fact of them refusing to provide me with the final report and the premier, that is the indication of cover-up. Ge le bolaodi ba Great North Transport bo re bo gare bo dira ditukišetšo go netefatša gore bašomi ba hwetša mašeleng a bona. Report ya GNT ile ya lebelela report ya go tšwa ko BDO gomme wa appointiwa ntho e re bitšang gore ke independent tribunal e leng gore yona ile o lebelediša gore na tšhelete tša bašomi di tshwanetse di fiwe bašomi goba di tshwanetse o diriweng ka tšona. Bašomi bao ba amegilego go tšwa go khamphani ya Great North Transport ba re ba tlo swara mogwanto ka ntle ga meago ya lekgotla theramelao ka mono profenseng ka laboraro e le go kwalakwatšwa dinyakwa tša bona. Go tše dingwe tšeo bašomi ba dinyakago ke gore tonakgolo ya profense a laele go lokollwa ga repoto ya mafelelo yeo e bego e fetle ka ditshepedišo malebana le mašeleng a diphenšene tša bašomi. Ke Mahlatse Phaladi wa ditaba tša SABC Polokwane.